ji bernameya Rojbaş Kurdistan bi xelekekî nû em li pêşberî wane. Wekî destpêk ji bona tevahiya gel û bînerê xwe çi li Rojavayê Kurdistanê, çi li Bakur, Başûr, her wiha Rojhilat. Her wiha her Kurdekî, her welatparêzekî, her kesayetekî ku ji welatê xwe, ji doza xwe, ji hemû ziman û ola xwe hez dike, ji we taybet dibêjin Rojbaş. Di xeleka xwe ya îro de tiştekî pir xweş, pir balkêş werde nîşan dan ku bêtir kesayeta mirovekî helbestvanekî ji Rojavayê Kurdistanê ji wer didin pêşkêşkirin. Hûrgiliyê jiyana wî nas dikin, helbestî wî guhdarî dikin. Di jiyana xwe de çi kiriye, çi nekiriye, çi qîse zor û zehmetî kişandiye, çima bêtir di jiyana xwe de helbest da hilbijartin, em bêtir mamoste bi hev re nas dikin. Ji xwe mêvanê me jî bawer can arî tu bi xwe jî helbestvan e, ji bo te dibêjin Rojbaş mamoste. Rojbaş bû we jî. Di çawa roşa te çi ye? Spas dikim gelek baş. Hûn çawan baş. باش gelekî spas dikim. Mamoste me destpêka xaftina xwe de got tu bi xwe kesayetekî ji Rojavayê Kurdistanê ye û te helbest bêtir ji bona jiyana xwe hilbijartiye. Tu bixwaze wekî destpêk ji bona bîneran û ji bona me jî bêtir xwe bide naskirin. Mînak di kîjan bajarî ye, di kîjan salê te dest bi xebatên helbestê kiriye em wan tişte nas bikin. Ez gundewarê Amûdê me salê 1977 em çûn bajarê Hesekê. Me jiyana xwe li wir dewam kiriye. Helbest girêdayî bi hestê mirovan ve ji biçûkanî de min jê hez dikir. Yek û eşq û hezkirina helbestê xist dilê min de jî bêtir rehmetî bavê min bû. Dengê wî xweş bû. Nexwendî bû lê gelek helbest ez berkiribûn ê Seydayê Cegerxwîn, Seydayê Melayê Cizîrî, Ehmedê Xanê bi dengê xwe xweş digotin ew qas hezkirin çêbû. Piştre em hinek bûn 17-18 salî 19 salî me dest pê kir hinek tişt me nivîsandin. Hetanî yani emrên bû 21 temenê min. Rewşa Kurdistanê ku heye, êşa ku milletê me dibîne ya ku em bi xwe jî dibînin, em jiyan dikin, wê êşê em kişandin milekî din ve. Me dest bi karê netewî kir, karê siyasî me kir ji bo em karibin. Tiştekî ji bo xwe bikin, tiştekî ji bo nifşê ku bidû me diwerin bikin. Ber we jî em hinek dûrî helbestê ketin. Lê dîsa di hundirê min de dikeliya ew tişt heta salê 2000 carek din em vegiriyan nivîsa helbestê û heta îro em dewam dikin yani ev 25 sal bênavber em dinivîsin. Belê. Mamoste te got dûrî wê ket ji sedemên serekeyê ku tu dibêje mesela ew bû sedemek û hişt ez dûrî helbestê bikevim ji biliyê ku tanî ser ziman çimû bêtir yê sedemên ku rêl pêşiya wê girtin. Te dûrî wê xist. Sedem yani zaman me neda helbestê yani her imkan û derfetê xwe me xwest em têxin xizmeta civaka xwe yani karekî pratîkî bêtir zamanê me giş dixwar sibê heta dawya şevê em me kar û xeba dikir nav milletê kar û xebatê civakî siyasî me dikir ji ber wê zaman têrê nedikirê zaman têra wî karî nedikir fe ji bo helbestê ji xwe me paşguh kir. Belê. Dema ku te paşguh kir ew dema ku tu jê veqetiya, tu jê dûr ket û piştre lê vegiriya. Bandorekî xwe neyînî te kir? Te de hebû gelo? Rast e. Eger wî zamanî me dest pê kiriba hem zimanê me yî edebî hem imkanê nivîsî milê wê jeyî di wê deh carî ji wilo xurtir baya. Helbet em heyanha jî zeyîfayî vî milê dikişînin ji ber ku meznayî me dest pê kir. Belê. Em helbestekê guhdarî bikin mamoste ka min erin bê rêbazê te û ew ê te çawa ye? Helbestekî ez ê bêjim yani ev kar me dikir karê netewî salê 88 heya notî not û yek not û du çaxê em diçûn millet geleka derî
وجه ما دقرتن أم تقوتاندن دقو دفج ما بردن يعني أم رحات مالي خور ونشتينا هون جنها چند خورد گنج درکتنه وی کارید کن هونه چاوه نیار الما فکن ایدی ام نما راحت کارن دمالی خود بخبتن دفج ما بردن نها پشتی او نزی 40 سالی او ملتی کو ام تقوتاندن نها او بخوا هر روز چالکیاده که مشاده که دبه به سروک جیان نابه اف نماوی ملتی و چاغه و دمه چد گوتن و حتی ایرو به هلبستکی دیاریش بو ریبر آپو تشینه بله کرم بک عملی گوداری بکن بیت جیان نابه از نرامان کار هوریا ملعور کش که هوزانی و زانستیه بدم سومران ننی چیروان میتانیا ملواشوکانی هسپن آزادی کدی بکم از نکوای میدیام بچاکوچه خسر اجدها کام بپرچقینم و نو روزم پیروز بکم دفج من برد حیران چش من دخوازی از نظر داشتم در رو پل زند اوستاده دیروکا خوده بخوینم وی بر بعزمانا دا بفرینم نمانی ما کو نگارتا بنقشینم لسر رو پل دیروکا کو ورا از نه ابراهیم اورفالی ما کو پوتن ده پرزگاه نمرود دا بشکینم دفج من برد حیران ده چش من دخوازی از نپاتی شاه اوینا آخو آوه ما نباور من ده آگر و روژه ما از نه احمد خانه ما کرونم لسر تخت اوینا مموزین و هل بستان بهونم نجزیری ما کو پیالک جه اشقا اوین دارا خو وخم و ده میدانا سرخوشیه ده پیشنگیا سرخوشان بکم دفج من برد حیران ده چش من دخوازی از ندروش عبدی ما ده اوینا عدوله ده دستانا قهرمانی بآفرینم نجگر خوینم ده پسنو اوینا ولات خود هل بستان برسم ولات من توی بوکا جیهانی همی باغو بهشتو مرگو کانی و کیم از بقیرم دفج من برد حیران ده چش من دخوازی از نو جلانم بسالان معری رجد پاخلا خود خودی بکم ایشو درد هزار سالا جیان بکم جبو جواکک خوزایی جین دار بکم تو چاوا دکاری دارستانا دو ولات من ده بچینه لئم نکارن آف بدن تو چاوا دکاری کلیل که اوینه دبخچه دل مده بچینه لئم نکارن بین بکن دفج مبر نده حیرا دفج مبر نده بلا نسرین هم بیزا مدن نوشن بلا چوی که پاخلا مدن نفرن وینه تا به پینوسا اوین داره کی دل سوز هاتیه نقشاندن دل من ده سروکی من دوربونا جتم مرنه دفج مبر نده و ام دفج تبر نادن سروکی من بی سرو جیان نابه بسرو جیان ناب. هيك سپاس مامۆستا دەستێتە ساغبە مامۆستت بێدەرە دە هەلبەستە خۆی یەکەمین ji بۆنا ڕێبەرێ گەلان ڕێبەر ئاپۆتە نویساندیە و هەم تە دیاری وی کردە و هەم پڕ گوتنێ نووسا خۆش و هەستێکی پڕ هێژا هاتیە نویساندن تێکەلیە تە پێرە چاوا بوو تە تجاری ئەو دیتیە؟ بله نوتی ده لبنانê me dît pazê tebaxê bû dîsa not yekê jî Libnanê me dît not û pênca jî li Şamê me hevdû dît dervî we jî rapor me rê dikirin carî ji bo rêbertî ser rewşa kar û rewşa civakê rewşa millet بله تویجنیز و دیت کسایت آوی چاوا دید راستی کسایتک نزانم تعریف بکم
gelek carat di nîqaşê tiştê me dixwest ku em bibêjin, yanî me hazirî dikir em ê van pirsa bikin yan van nîqaşa bikin di nav axaftinê xwe de tiştê dilê me hemû digot. Em matmayî diman yanî çawa her tiştî dizane. Ji ber ewa wî xwendina wî tehlîla wî ji bo rewşê giştî kwîr bû. Berwê jî em kêm bûn, em lewaz bûn, bandor dikir yanî kesayetek cuda bû yanî nizanim em çawa karin bînin ziman. بله مامۆستا مثلا ji ber ku te wisa tu bi hezkirin û nêzîkatiyekî te taybet ji bona kesayeta rêbirapo heye bi partiyê re mesela intexabat kirine te çi qoysî mesela ji ber ku mesela tu nêzik e texebatên yê partiyê di wê çaxê de redî pir zehmetî hebû te got bi xwe jî derbasî gelekê malan dibû pir mal hebûn red dikirin qebûl nedikirin mixabin ev tiştê hanê de hate jiyan kirin ji ber ku pir zor û zehmetî di wê çaxa hanê de hebû têkiliya te qoysî bi partiyê re û bi doza partiyê û tiştê ku partî dixwest çê bike çi têkilî hebû me kar dikir me ne berîn heme got me zimanê xwe hemû di dawî karî zor û zehmetî ji gelek hebûn me gelek zor zehmetî me dikşand hem millet ji milletê me pir milletekî ji rastiya xwe dûr dike di reviya aliyê dimilê dewletê jî gelek zor şiddet hebû tê bîra min wê çaxê kasetê vîdeo hatin serokatî taxê ku me lê bela dikir vîdeo tune bûn me vîdeo dibirin pir ciha televîzyon jî tune bûn di wê şevreşê de di wê tariyê de ew televîzyon havînê zivistanî me ser milê xwe dikirin vîdeo televîzyon ji malekê bi malekê gelek zehmetî hebûn em û ji xwe taxê ku milletê me jî lê dijiya ew hemû koncal û cihokê av çirav cana heya ji rekabokê em diketin nav avê de nav wê zehmetiyê de wê sermê de lê dîsa jî xweşiyek wê hebû yanî merav dihisiya ku tu kedekî dikî karekî dikî û bêguman ked tiştekî pîroz e civata ku kedê de xweşiyê jî nabîne kedê de azadiyê jî nabîne zor û zehmetî gelek hebûn lê dîsa jî ew kar me dimeşand yani. بله diriya helbesta xwe de mesela helbestekî til ser serokatî hebû diriya xebat û helbestê xwe de te yê taybet yê helbestvaniyê te çawa ew dida belavkirin mesela helbestê te yê çaw çi rêw rêbazî te çêkiribûn hene mesela helbestên yê netewî yê ji bo ziman yê ji bo dozê yê ji bo gerîla yê ji bo şehîdan te dî tu bikinekê mirov ji çi hez bike wê dixe nava rojeva xebatê xwe de Rast e helbest ser her bûyerê hene yanî ser welat hene ser şoreşê hene ser şehîda hene ser piçûka hene ser lê min got mesela wextê ku me ew kar dikir helbest me rawestan dibû car canan binivîsand helbestek di do carekê me nivîsandin salê not û tiştek bûne ma tê bîra min Newroza de hatin gotin piştre yek koma bajarê Hesekê bû hat koma botan qamişloma ew helbest anî li vir koma botan qeyd kirî resmî qeyd kirin û belkî nizanin jî helbesta kî yanî kîjan bû zêherim cenga welat dayê bi kêf û seyran ew ya te ye helbesta te ye bes belkî kes nizane erê lê piranî derketina helbest û belavkirina wê vê şoreşê de hat belavkirin piştî 2012 ne min got dinivîsand wek bîranîn ji bo xwe min dinivîsand balîkariya hinek dost û hevalê me me derxistin belavkirin ji bo şehîda gelek
ما گوتنه و هاتنه قید کرن جبوی شورشی جبوی کردستانی جبوی زاروکا از چوم گند مالا کالو ما مهمتکو خالو تا او نویسان بیا يعني بيسامنه اري قال لك هاتنا قيد كرين قال لك نرمنداج قوتنا بله ام هلبستك دي گوداری بکن مامستا تتشه هلبستج مرو بیجا هل بس تكي امي وصاب هفر الحر شار برشي كردستاني بقر بله چه دی صد سلاب ريز روج باش روج آوا بخاكاتا كل دكم هرد وشافا لقرا چوخ آوا مزن لهومان لأوركيشو واشوكاني هرقاوا جمشتن نور ماچ بكم آخا بخوين صد بيروز بخوين آوان بو كوزاوا لهوري كلها سمعانو درسمي جاي كورمج لوان آوو سولاوا كي دكارا جبير بك تآرين دي هر بجيد ناف دل او هناوا دي دلي گردون دا روكا جيني سرمديبة لجيهان شوق طاوا دي لكردستان ليدا لكركوك لحلب شاك الهاد الزا پنجوين اوينا جوانو كجه صد سلاب آميدية لدشتا چاي سفين لشيرقو لبيكسو لقانع لجزيري لآيازو لتحسين لشنغالو لمخمورو للالش لشقلاوة لسرسنغو خانقين كلها هولير لبخيرو لبرزان لأزمرقو قلي عالي لهمرين لجانو بيرين لاشي تليلا لأنفالو بكرواني هردجين سلاوو ريجبو خاني لبزيرين برخودانا لكلها دمدمي رستمي زالي جبو من نافنيشان او بقرزو شورو مرتالو رمي آفينا فرهادو شيرين كاددا جينا پنجو قيلي هوفين عجمي سيدارا رومتي لي چارچرايا هين لدارا لهر شارو هرمي وريسي گردنا قازي دريجا واگهشتي في قناخو سردمي تو بيروزي جتهلتي روهلات از بگوري خاكو جب واكاتمي صد سلاف جبو أفينا مموزين لبيازيد لغورا سيداي خاني قل يزيلان لچياين آگري كلها بدلس لسيبانو لواني لوريسي قردنا سيد رضا لسيدارا شيخ سعيد بيراني لزنداني لسورات آمدي آري مظلوم سمبولا برخوداني لسلوبي لشرناخو جزيري للنصيبين لفارقين وبطماني لخوينا كتشو جوانين كردستان للزكية للرهشان وزيلاني دسيت الصاغة سخت قال لك سباستكن ام بشري دوسيا خاطر ما شافك انه بقر مجرى خبر دوام بكن شي دبا بيناري ماش خوا دوسيا ما يا تشيروك زاروكا مدايا كان بهفرة بتشن لي تماشا بكن روج باش دم باش تماشواني مي دلال وعزيز جارك دن امي بهفرة دم خوش ببورينن بدوسيا چيروك بالسربيهاتين قلمة وقلي جيهاني تاقو ام جوان سود بقرن وام بقهن تشتن باش وجبرقو سربيهاتين قلان يه ملتي ماو يه ملتي بياني جي بلي او جي بسبوريان هاتيه و جي تجارب قلكي برومت هاتنه جوان باور بكن سرفي اساسي سرفان اساسا وان بنقها عالم بنقه دولة داتين شروكا ميرو قالك جارة ام دبهيجن بعربيته قوتن وبكردي دبي
وريسا دروي كنه يانجي حبل الكسب قصير بس شلو قصيرة شكو هاتي كي قلتي من زان دبيجين ل جيكي شغل وكار فابريقاك هبو جي كاركي هبو قالك كار مندا قالك خبات كارا كار دكر رو جكي جروجان يكي جوان كارمندا يكي جوان شغيلة دجيكر بيحس يعني بيجو ما تشي هاتو بدزي خياكر وهاتي دزين كبري كنبري خدي بدي كي خو مكري رابو خديه كار مروفكي زانابو مروفكي تيج هشتيبو اف بلان هان دا برچاوي خو ازي هو سابقم ازي دزي خو درخم وچلو بانك شاكر بان خبات كارا كر جو قال لي خبات كارا ورن جواتك جوار شكر جو خيره جو هم تفد زانن جو الجمع دزيك شي جو بلي بس خدي زان والله ام جي بيريني جو ازانم بلي ام جي بيريني بلي تهمت جي الشر قشاي تاغو يعني راستياوا يا براءتاوا بيخو يعني كرن امي نازبكن جو ازبني حريك جوا ازي وريسكي بدموا بدريجبونا متريكي هوني تيخم بن سريخو هوني سروي وريسي رازن سبع وقفي شاقي زيبان وكم كسي قد ذكر بي وريسي ويني متريك ونيف مترو اللي زيدا ببي وبيبي مترو ونيفك دور ده زي ناس بكم بكي ذكر ايه شو اقول غمناكش في شاي بري في شاي وريسي خبرن خصن بر سريخو ايه دزي ناوان دي كابو كيويل هفكتن نافاي قد يا اي شو مسألة خدي بحسن وريسي خو خص بن سريخو بس جا فكري كا ازي تشاوا بكم جو ناك شفم من بيتشكر رابو وريسي خو دنيفير قصان كر نيف مترو نيفيجي قصان جو وقتها او نيف متر هم بيسر وبي متروك وجازي خلاص تمام والله ميرك ولو كر وريسي خو قصان خص بالسري خو هادين روجي ويجا ميري بانك شا جو كاورن هاتن جموي قشا وريسي خو درخست وريسي قشا هين او متر ايجو دزي كيريه وريسي بوين نيف مترو هات كشفاندن ووجهي وين رش هات خو يعني كرين قو منه تقصان جبو قو تنكشف جبرك تدزي كيريه اجا جيفي انجامي وجبي جيروكي ام تمل جمتي قوتن دبي وريسي دروا كنه يانجي حبل الكذب قصير اجام هبيدار حشي في حضوري تشكسي قولوا افكاري خراب ذكر قو عبرته سودي جبان شروكا بقرن وهاش خو وريسي قو هبن جبر ايرو قالك خديه وريسي عن قو وريسي خد قصيلا ام هبيدار وقت بيجي قيش كشف ببن وبقهن شارنوسا خويقو او استحقاقي وانا وتاجارك دن ام هدو ببينن ام فيدي جبان شروكا بكن دما وخشبه كاتي وخشبه تماشاوانو هم بمين خوشيه دك گلكي بخاطري وا بینەری مەش خوا ئەمیش دۆستی خۆڤەگەریان ئەمژارە خۆشی بە هەورە بەردەوام دکەن مامۆستام هەنێکی دووبارە بتەرڤەگەرن پاشیێدا ساڵێن هەفتێ و نەهادە حەیشتێ و یەک دەما کۆتە دەست بە خەباتێن یە نیفساندنێکردنیە هەلبەستێ تایبەت bi zimanê Kurdî bû te ji zehmetî nedikşandin gelo di alî nivîsandina helbestê bi zimanê Kurdî مامۆستا بتیپی عەرەبی نویساندن ئەرێ لێ کوردیا خۆی وەکو ئەم فێر بوونی جمالي جمال باتي بيغمان هلبست جبوكو تيرو تجيبه يك على زمان غرك يعني هجمارا قلتني مرا بر يعني زمان مرا بر خوب وستيني ودمي هناك زحمتي هابون يعني ياد مروف غرك چاندور به ديروك ناس به تو مجاری هلبسته تکاری به تجیب کوره داغرتن علیه وی هندری نفرو کاوی چیه؟ اوجی گریدای چاندا مروه یعنی چقیس علی چاندی ده علی دیروکی ده علی جغرافی ده هر ملی جیانی گرک نریناوی هنه کور فره هبه
بێگومان تبکرێکی زەحمەتی هەبە مامۆستا بەێ تایبەت مەسەلەن di salê وەدا پڕ تشت خەداخەبوون ئەرێ دوی ملیدە مەسەلا te زۆر و زەحمەتی ڕێژیمە ڕێکشاندن مەشخوا زۆر و زەحمەتی کەسی کو نەکشاندیە کوردێکی کو نەکشاندیە نینە زۆر و زەحمەتی ڕێجیمێ ینی بجارە ئەم کشاندنە ئەم برنە دقیقا ئەم ئال vê derê dimeha bin erdê em siyasî de em mane infîradiyata de yani bêguman zor zehmetî pir e lê eşqa azadiyê li ber tiştekî netsekinî çi qas êj hebe çi qas zor hebe çi qas zehmetî hebe merê wan derbas bike çima ê ku pêşiyê me yê bûne sembol ji boî me di dîroka Kurdistanê dîroka kevnûno Qazî Mihemed Şex Saîd û her wisa bi deha însanê wek wan dîroka me yên nûjen de berxwedana ku zindana Amedê de hat çêkirin her berxwedana şehîdekî zindana Amedê bixwe destaneke bixwe dîrokeke vana milê manewî de hêzê didin me quwetê didin me wextê ew rêberê me bin bêguman çi qas zor zehmetî hebe merê gavê paş di navê jî Belê mamoste çima helbest helbest tiştek xweş e ewa wê heye ritma wê heye zû guhê însana qebûl dike derbasî dilê însana dibe zû yek dikare ez ber bik ji ber bikî yanî ber wê jî xweş e însana dikişîne yanî tu ji yekî bê helbestekî tu bibêjî yek dikare guhdarî bike ama tu çîrokek dirêj bêje erê wekî zehmet ve zehmet be û tiştek aliyê xwezayî jî de heye xwezaya xwe de jî ez helbestê hez dikim yanî Belê em helbesek guhdarî bikin piştre em nas bikin gelo bêtir te bi kê bandor bûye tê çi helbestên hejmer bêje em helbestek evînî bibêje çê dibe سرپەری چ ئاور بوون پەری بەردان وی دلی وەک خەدەنگەت نیڤێ دلدە چکلی فەرمانە شەر لەسەر من قەیتەدایە جەنگرانە بدا هۆل و زەنگلی لەشکەرێ چاوێتە ئیرۆ دیلکرم بووم عەڤدالێ هەردوو چاوێن بکلی شەنگەدارل دارستانا بهشتê di gulşena dilê min de şehgulî her rewana jîn û jiyanê tûî patîşahe li ser textê vî dilî yek peyala mey ji destê te vexwim awazê jînê bi ritma bilbilî da bixwînim bi fîğanî ji bo te buhar were bi sorgul û simbilî bawercanê te bimînim sirperî ji te dûr bim dilwêran û kavilî gelekî spas dikim mamoste mamoste te dî min got beriya helbestê em ê nas bikin ji helbestên kevnar yê belkî koça dawî kirine yê belkî hîna jî jiyan dikin yê ku mesela te pir ji helbesta wî hez kir pêbandor bû hem jî te hevaltiya wî kir yanî te pê re jiyan kir hene gelo Walla yani bandor bêtir bandora rehmetî Seydayê Cegerxwîn Seydayê Tîrêj erê ew herî bandora wan te kir bandora wan hebû min ji wan hez dikir lê ê ku wek helbestvan me bi hev re jiyan kiriye ne min got ew milê minî helbestî tiştek taybet bû veşirtî bû têbîra min demekî ez şûm hevalek min heye cindiyê metînî rêzî slavên bo wî erê beriya demekê bû mêvanê me ha erê slavê xwe jê dişînin min jî defterek me wisa hebû min hilgirt û min bir ez çûm cem min got wela
اف هلبست هناك هلبست از دنویسم از تخوازم تو گهدار بکه تو نرینی خواب بوم بیجه دما مگوت او بخواجی ماتمای ما يعني تا نزانی بو از کو از دنویسم جی اوانه من جی رزوستاف مجارك دبوي هي وجي قولات تشتي برباش دنویسین يعني گوگلك انا گوگلك ديوانا ام دخويني هل بس وانا او قاس يعني خوشنينه بريوي رحمتي ما مستي صدر رحمه خدي القراوي بيجي عبد الرحمن بافي لالشين امري خدي كري 2017 او جي هلبستوانه كي بر البيش بو او جي جاركي شغله نقاش جارك دو درباري هلبستي او جي هناك از نافذ مدى وقت بيجن ام شجعان لي دروي ويكشي بري هرشتي از خود سبيرم خواه اري بلي يعني بيتري خواه مثلا ما مستأزوي دخوازم ناس بكم الربازي تي تايبت بقمان بالتهيا يعني في صندنا هالبستي او ربازي هاني مثلا تفرقوا جداهية ويدنا برا ربازي ديتري هالبسماني ديتر تشاوا دبينا تخواست مثلا تشتكي تايبت من ديا ويجبونا تهبة انت تبهمان ربازو تكنيك ني هالبستي مشيا از يعني هالبس بخواه هسته اري هسته و بهسته خواه از دنویسین من تشتي کو حستكم وتشتي باور دكم باوريه متشنه از ودن بيسين بيغمان برواجي من افي خو داني باور اري باور بله يعني تشتي كو باوريه بيتي باوريه خو از دن بيسينم هستي خو از دن بيسينم جارجارنا هستي مرو هنا كي دجي راستي هفتي نزي هفت بيغمان ام لعيني اخي ام تشيبونه لعيني جغرافيا ام جيان دكن چند هری مجی نزیکی هوا ایش مجی نزیکی هون دشمن مجی عینیه دوزو دا خوازا مجی عینیه قالك تشتي ما نزي هفد بن يعني بله ما مستعد آلي مثلا مع الباطيدة دمع الباطة تدا كسايتين هالبستفان هنا عن يعني مثلا تجوان وصاهز كرتدا نا هالبستفان نا لي نمقو بافي من دنگي خوش بو و از بردكر هالبست دقوتن چوكاني دباندوراوي پرلمه بو دوی ملی دما مثلا پشگریه کی چاوا تجمال باطل بچوکانی دادید مثلا جبابي تماما او گوت دايكا تتيت دايك او تايبت من ديك دايك هي حزدك وام حرتم ويش تقصدك بينجها هنري وبينجها هلبستي دايك بر هلبس بر تشيروك بر وصالوريك البرزاروك خاغوتنا نا مثلا جدايكات جي خشكات جبرايت جي دوستو هواليت تا او چيكرتن چوكانيا خود me پرج چيروك جي حزدكر از کی میوان دهاتن من گو بلا چیروکا بیش شب هرگی دیگریان جمع کی دهات چیروک دگوتن مشخواه او تلفزیون او تنبون چیروک دگوتن دمی کس تنباجی شوا به چیروک راستی شوا من نشبو نخوش بو ما جانا خوب چوکانی پر چیروک ما گهداری کرنه چیروکاجین پر حزد کر اري بله ام هبسته كدي قداري بكم مستات تشمر بجنها ام يقدن هم اوصا افيني ونتاوي دناف هفد شدبه بناوي شهگل هاتي نوروزي بجلي كرمانجي بو آشتي وشهيا فيدوزي وكفو ككسبي بو تدقو پريا بو هشتي سروي خاكي داني بو رونشتم لتنشتي من هين وكوي ندي بو او بخملا سرشتي كسكو سورو سبي بو دلالي خودي هشتي بقولكو ريشي بو كوفي وقتا جازيرين ججور بالسرسري بو شوحي و پيشمالا بجني عين وك آلا رنگي بو خملو روشا شهگلي نوروز ججن شاهي بو چاورشه چاو بكلي او كلي سبحاني بو از نل سر هشي خوبو
وێدل ji min dizî bû ku evîndara te bû ew bi axu xwezî bû tu ji awir avê te dil reha dilên birî bû çi perîye ev şehgul ronya şeva tarî bû bûye vîn û hêza min evaya zanî bû xwe avêt hembêza min karxezala kedî bû. مامۆستا ji ber mesela te hin helbestê te jî wisa evînîne serxeml û xweşikbûna wê jina haneye jî di mijarên yê jinê te dî ji ber em wê timî dibêjin mesela civaka me pir mijar û pir pirsîgirêk û pir astengiyên jinê jî tê de hene wisa ye pir ew pirsîgirêk û mijarên jin te xistinê nava rojeva helbestê xwe de got biriya helbestê xwe de bibe çareser ji bona wê ji bo jinê jî gelek helbest min nivîsîne û mixabin niha nehazirim mir e lê helbestek mixwand carekê kongrestar ji bo wê helbestê mafê endamtiye dan me xwezî hebaya me godarî والله bi mir nehazir erebê de bû minanî ez çend malikê ku bên bîra me ez dikarim niha bibêjim hela em wê godarî bikir hema çend malika ji bo mêrê desthilatdar erê bêjim pir gavara me de wan simbêla ba me de jinê destar afiran pesnê aşê xwe me de gertunû bûye qeraş ez bin yewaş yewaş erê xwedê baş nima tê Ema xweş e rast e çend malik bûn ema rastî jî wisa yekser ewnameya hanê da mamoste ermanca te jê çi ye mesela ku tu jî wekî tu bikeneke yanî ev tiştekî wisa nav civaka me û jiyana me de heye yanî ermanca te jê çi bû ku tu mêreke û tu wan pirsgirêka di te nîqaşkirin yanî tu ne li gorî ew sîstema kapîtalîzm meşiya ku tu jî li gor bercewendiyê xwe herin na tu dibêje mafê wê jina hanê heye tu ji wê ne çêtir e wê destan û dîrok daye avakirin eger em rast aşiqê azadiyê bin û ji bo azadiyê em tekûşînê dikin berî her tiştî em yanî ji xwe azadî nayê azadî tekoşînê tê em bi tekoşîna azadiya jinê re bin em ne tenê nebin kelem pêşiya wê em gerek pêr alîkar bin eger mirov xwe azad bibîne û jin jî bin dest bi kole be wê çaxê azadî nîne û dijminê me wextê ku civaka me welatê me bin dest kirît serî de jin û zarok bin dest kirine civak tenê bi millekî azad nabe bi mêr azad nabe eger mêr azad be jin ne azad be ew civak lewaz şikestî seqet e nemumkin e ji bo li ser dunigê xwe bisekine civakek azad gerek jinek azad be mêrek azad be malek azad çê dibe û her wiha civakek azad derdikeve fe azadiya jinê ji bo îme azadiya civakê azadiya Kurdistanê azadiya mirovatiyê ye belê mamoste te bi çavê xwe de dîtin gelo yan jî te jiyan kirin ku jin rastî zilm û zordariyê de hat û te xwest êdî mesela tu giya astekê di helbestê xwe de di van mijarê hanê bide çareser kirin em zarokê vê civakê ne bêguman me yanî jinê gelek êş û zor û zehmetî dîtiye ne tenê jin ma mêr jî ew zehmetî dîtiye ma piranî li ser jinê ye ew mêrê ku li ber desthilatdara koleyê tê axetiye ew jî tê kerbê xwe û axetiye li ser jinê dike bêguman me dîtî me jiyan kiriye me dîtiye derdorê xwe her derê êşek mezin e êşek giran e eger jin azad nebe nemumkin e civak azad bibe û nemumkin e mêr jî azad bibe bêguman mamoste di wê dema ku tu dûrî helbestê ket di wan salê hanê de te xwe nezî çi kir neme ku em me karê siyasî dikir yanî tê bîra min heştê û yekê yanî heştê û hefta me bi Partiyê Komünîst re kar kirî piştre ez heştê û hefta jê qut bûm ez wê demê fikirîm
از ایجا زمان خواه گرانی از بدم نویسه و هلبسته و زمان چاندا کردی چند ماه از دمجی خواه دل سر فکرم از چاوا پرتوکا پیدا بکم از گرک پرتوکا کردی لکو ببینم از بینم از یعنی پروژه کلوت سر خود از سرد خبتم حاضر دکم صدفه بو ما حوالی پککی دیتم ما چاوا هفدی هفر کتن تکلیادم کتن نافکار و او پروژه ما ما حیا سال 2000 هناك درفت شبونه از جارك دلی وگریم مامۆستاتەش 2000 ئێ پاشی ینی ئێ بەریوێ ینی هەنە بێگومان 2000 و حتا 2025 تا هژمارە هەلبەستێتە یەکۆ لەگەلتە مەسەرە وەکی هژمار تەقریبی والله هژمار وێ نەت من یا 1000 هەلبەستی هەیە 1000 هەلبەست بەێ بوونە دیوان ئێشە کۆز دەکردە بەری شۆرەشێت من دو دیوان خوارچێ کرد من نویسان سەر لاپتۆپێم چاپژی کرد هەر یەک هەژمارێک تەنێ جەم خۆدانی پشترە نەمەگو ئەم یەکیتیارە و شەمبیراژی مە ئەم تێدە ئەو بوون 2015 خواستن پرتوک ئەم شمە خواستن ئەم بدن وەڵام باژاری حەسەکێ می یەکدا و جندیە مەتینی یەکدا هەردوو بە هەورە ئانین نسخاکش بۆ مە ئانی وەڵا وێ چاغێکی ئانی ئەس خواز وێ دەمێ چارمەها کارێکمە هەبوو ئەس دێرکێ بووم مامۆستا مەلەوان و جوان ئانین ڕێز و سلاوێن بۆ وانجی هەنێ گۆبەری کو چاپ ببێ ji بۆی پێشنگەها شەید هەرە کۆل هەنێک شاشتی تێ هەنە سەر ڕاست بکە ئەژی کارێمە هەبوو من نکاری بوو ینی زەمان تو نەبوو ئەو 2017 دەبوو یا جندیە مەتینی چاپ بوو یا مەما 2018 دیسا گۆکا بینەم بەری پێشنگە ئەم چاپ بکرد ما دیسا ئاز دکار دەبوو مە هەنێک هەواڵی مرەژی ئالیکاری مەرکردن مە سەر ڕاست کرد و مە شاند گۆڵە پڕ مەزنە نزی 150 هەلبەستی هەیە خوایە سەر چاپێکی زۆرە هەبوو هەنێک بچووک بکەم و گاما هەمووش جەم خۆ بچووک بکەن ئەس چاپکردن وێ چاغێ دۆر هەفتەی هەژماری ژێ چاپکردن و پشترە گۆ پشتی پێشەنگە خلاص بە ئەمها ئەv هەژمارش بۆ پێشنگە هێمە چاپکریە پشترە ئەم 1000 نسخەی چاپ بکەن و پشترە هەنێک پرزگرێک لامە دەرکەتن مەداسەکناند بەێ ینی نها تشتێکتنەیە تشتێکی چاپکریتنەیە بەێ نە مەسەرە دبکەنەکە زۆرە نە دەماکۆ تشتێکی بەرهەمێکی مرۆڤ نە چاپکری هەبە بە چاپ بەێ دوێ هێویە دەرمە مەستە ڕاستی کۆ دەرفەت بەبە يعني 1000 هەلبەست نە هەندێکە هەمووژی ببیرێ بازی خۆش پرێژوان بوونە نەها سترانێ ناودار بهێوینە ڕاستی گوت پێشە ڕۆژی دەوەرە چاپکردن ئەم بچن دۆسیا خۆ تەماشا بکەن و بەگەرم ژارە خۆ بەردەوام بکەن دەبە بەێ بینەرێ مەش خوا دۆسیامە یا گوتنێ پێشیە ژیان بەدەیە کام بە هەفرا لێ تەماشا بکەن گوتنین پێشیان مە دو دۆسیا خۆ de di gotinên pêşiyan yê bavûkalan ji were amade kiriye. Kar bû dor, ocax bû kor. Dema ku mirov dest bi karekî kir, pêwîst e ku mirov hesaba neke. Heke mirov bêje min kir ve nekir, an bêje min ew qas kir, tu jî ew qasî bike, ew kar nameşe û ti caran naçe serî. Dema ku mirov bi hevalê xwe re dest bi karekî bike, divê her kes li gorî hêza xwe xebatê bike. Hespê çê ji siwar e. Pêşiyê me divê pendê de gotin e.
ین کو آلاو و امرازان دخبتینن هوسته کارن و گر هوسته باش به و امراز جی باش بخبته. بینەرێ ماش خۆ ئەمیش دەستی خەڤەگەریان ئەم ژارە خۆشی بە هەورە بەردەوام دکن مامۆستا ئەم هەلبەستێکی گۆداری بکەن تێ چه هەلبەستێ ژمارە بێژە از بێگومان یەک و هەبوونا me çanda me rûmeta me jiyana me diparêzin şehîdin ji bo şehîda gelek helbest menivîsîne bes vê helbestekî ez ê bibêjim ser şehîdekî gencekî ji Dêrikê bû bavê wî hevalê me bû rehma Xwedê lê bi ew jî berî demekê Kurd şehîd ket me karê perwerdê de em hevre bûn wextê kurê şehîd ket em çûn Dêrikê serdana wan îca bi belge bi vîdeo bi sûret pêş me kirin Şehîd Raman berî ku her kevokî wî hebû pir ji kevokê xwe hez dikir datîne cem cîranê xwe cem hevalê xwe û tevliyepekê dibe piştî demekê ku şehîd dikeve wextê anîn heft şehîd bi hev re anîn Goristanê cenazê şehîda rêzkirin danîne kevokî tê difire hatin ser tabûta wî danîn dibe yek bêje sitfeyê saçê wî piştî ew cenaza re heştênê xistin gorê wan de qedandin millet belav dibe kevok hat ser gorayê berkêla serî wî rûnişt ew qas wefadarî îca ya bi êş xuşka wî 4-5 salî biçûk dibe ez nema tê malê ma ez wê bê kevokê jî nayêm bûyerek gelek nav deng da rastî li ser wî şehîdî ev helbest minivîsand û kesayeta wî de hemû şehîdên Kurdistan hemû şehîdên azadiyê birêzdarî em bibîrtînin û em soz didin ku doza wan bişopînin ez vê helbestê diyarî hemû giyanê hemû şehîda dikim navê helbestê hestê kevokê ey kevoka jar û mest bilind firî li banî ji ku anî te ev hest gerdûn ji te xuyanî canê serhed te dixwest li ser darbestê danî xwiristê ye ev helwest têkiliyên bi şêranî lûs û hêlîn maye gor peywana Goristanê bi bask û per diçî jor dîsa tê bê hedanê spî rengê nik bi mor şox û şeng û ciwanê dixwînib nikilê sor bi dilgeşî peymanê ey kevoka aştî xwaz dilsoza pakrewana azadî bûye daxwaz jin û mêr û ciwana ew ne yarê keysebaz bi fir hat ji ezmana giyanê te birî baz tu gihiştî kerwana wê çîroka te bijî di dîroka efsana rûpel da bibin tijî bi pînosên hozana hestê mirov bihejî bi helbest û destana xwîn li ser xakê rijî ey kevoka Ramana ji xwe piştî sê çar roja ku ew kevok li ser gora Şehîd Serhed dimîne Şehîd Serhed navî nav tevgerê de bû navê pekê navî nî malê jî Raman e tayrek tê wê kevokê dixwe مامۆستا چ قیسی بێرên wisa bi êş rastî her kesî jiya
دوێم لی دا ئەست خوازم وێش تەناس بکەم ئەرکە هەر هەلبەستوان هونەرمەند نویسکار چیرۆک نویس وێنە خێز ڕۆژنەمەوان سیاسەتمەدار گەرەک خودی ئەرکێکی چاو لە هەمبەری تشتێک و لە ڕۆژاوای کوردستانê û کورد بخۆ ژیان dikin wî erkê hanê gerek çawa hilgirin ser milê xwe û li wê yekê hanê jî xwedî derkevin. Niha helbestvan nivîskar rewşenbîr ew ê ku pêşengê civakê xwe ne. Di rewşê normal de jî gerek çima em navê wan dikin rewşenbîr û helbestvan helbet hestê wan nerînê wan ji civakê xurtirin li pêştirin dikarin welatê xwe xweştir bikin baştir bikin û ji xwe ku demê êş û zilm û zorî hebe û hember wê şoreş hebe dîsa ev bûyerê ku çê dibin yê ku karibin millet bigihînin hev yekîtiya millet çê bikin millet bi azadiyê ve girê bidin ev erkê wan e mixabin divir de em lawazin yanî bûyerê ku çê dibin em baş nikarin bînin ziman em têrê nakinê yanî tiştê me heye têra ku bûyerê rojane em jiyan dikin têrê nakê yanî em piş şoreşê dimeşin car carna di nav de dimeşin ama mixabin em negihanin wê asta ku em karibin bibin pêşeng wek helbestvan û rewşenbîr û zanyarê cîhanê ku pêşengiya şoreşê xwe kirine em hinek lawazin banga min jî ew e ku em yanî ji nav şoreşê gavin xurtir bavêjin em bikevin pêşî de em pêşeng bin ji bo gelê xwe ji bo milletê xwe. Belê mamostê ez xwazim wê ji te pirsim ji ber ku tijwan kesayetên yê ku helbestê jî kevintirîn dinivîsîne û heta roja îro jî berdewam dike. Di rewşa helbestê niha çawa dibîne helbesta Kurdî gelo layiqî wê keda ku helbestvanên yê nemir yê ku li gorî lê xwedî derketin îro tiştê goneha çi ji nifşên berê be çi ji nifşên yê nû be yê ku derdikeve tu wê hêjayî wê yekê dibîne gelo tu wek helbestvan teqîyîma te nirxandinê te ji bo wê. Niha di rewşa me îro de û bi taybet di şoreşê de gelek helbestvanê şoreşê derketin yê ku şoreşê re çêbûne dibe ku şoreş biqede ew jî biqedin yanî hinek bûyer girêdayîne dengin baş hene yanî em wek dibêje em darê ji binî de nabirin em nabirin lê hejmarê pir jî derketî belkî me got em têrê nakinê lê dîsa ez wek nerîna xwe ez dibêjim ket tiştek pîroz e kî dikare du gotinan ser hevdeyne derfet û imkanî wî ev e mala wî ava ket pîroz e ji xwe ji niha şûndî yanî medresê me dibistanê me çê dibin zanîngehê me çê dibin nifşê me yî nû ku tê ew di zimanê xwe yî edebî wê jeyî de wê li pêş bê di çanda xwe de wê pir rehet dikaribe cîlê me yî pêş di hêviyê me diwan de ew tiştên baş derkevin lê ême yî ku em hene dîsa bi zimanê civakê ez bêjim mala me gişa ava kî dikare çi xizmetê bike mala wî ava ama ew asta wê xurt e zeîf e ew mijarek din e yanî bila hebe ez dikarim vê xizmetê bikim ji ber rewşa ku ez tê hatime dinyayê jiyana ku me derbas kirî êşê ku me derbas kirine ew qas imkan ji min hiştiyê lê qed
قندر ام قاربن وان درفت امکانی خوشی خورتر بکن باشتر بکن و سینورا مره نکار پیشیا خودینه هیویه مهنه کو باشتر ببن و چتین خوشی باش هنه لی تیره ناکی یعنی تیرا قربانیه کو گلیمه و کدا گلیمه و شهیده مددن ام لگوروی تیره ناکنی بله مامۆستا هەلبەستە داوی کۆتژمەر بێژە ئەو چییە؟ هەلبەستێک داوی ئەزێ بێژم هەلبەستا داوی کێفەراتە بوهاری هەردەم پاییزی پەلێ زەرژ دەهارا دووەشن ئیسال بوهارا مەژی ئانی دەمماوەشینێ سەد حەیف و مخابن دزی ژمە جانێ پاک فریاد و فیغانامە یەگەلیێ لالەشینێ ئێمانی گوراندن ئیرۆ نەڤیادار دکن زوهڕینا گورا تێژ زۆزانێ فەراشینێ سەد مەزدەک ژمە دەست و مل بشوراژێ کرن ئەم چاوا ڕاکن ji کوردستانگیری وشینێ زۆزۆ زرگ و تیر ji kevana li me dibarin زۆزۆ زرگ و تیر ji kevana li me dibarin مەدارێ موسانینەک و دەریا قەلیشینێ هێوی و باوەریێمە بهێزا کەچ و خۆرتا وەک ستێرا چەم بەرگرتن لێ دۆر مەهوەشینێ یەک ڕێزی یاگەل لێ کوردستان ئیرۆ دەم و چاخ وەک پەیوانا بێ پەیداری گەل بکشەv نەشینێ ئیرۆ ئەم دکەڤنە بەر و هێم بێزە ئازادی بۆ هارە مەگەش بە لو وەڵات بک باوەشین گەلێکی سپاس مامۆستا پێشە ڕۆژاتە دە چه هەیە تشتێک کۆنەها مەسەلات تەژیر ئامادە دەکەت پێشە ڕۆژی دەتە بکە پێشە ڕۆژامەی هەلبەستی بە مژارێن دیتر بە ji bo helbestê bêguman ez hêdî ez hazir dikim yanî ji ser rûpela û defteran belawelan ez derbasî laptopê bikim û başqa bikim dîwan ji bo çapê û ji xwe ji bo nivîsê jî dîsa em dewam dikin gelek daxwazî jî heye yanî gelek helbesta dixwazin hunermendin komin dixwazin em dîsa karê xwe nivîsî li gor imkan derfetê xwe em dewam dikin wekî di jî milê perwerdê di milê karê civakî di jî li gor em karin dîsa em xizmeta gelê xwe bikin بله ئەم ژی نزیکی بەرنامەیە خۆتێن دبخوازە داویێدا ئەخافتناتەی داوی بانگەوازیەک یان نامەیەکی تە هەبە کەرم بک داوی de ji bo hemû helbestvan rewşenbîr nivîskar û ji bo hemû gelê xwe jî em jiyanek azad jiyanek bi rûmet em dixwazin em welatekî azad dixwazin bêguman buhayê azadiyê kedê xwînê westandinê em xwe nedin paş çi dikaribin em bikin gerek em bikin ji bo azadiya welatê xwe û ev derfetek zêrîn yanî piştî 100 salî piştî sekis bî ku ev rewşek nû ji bo metê û hêviyê me baweriyê me ewin ku ev 100 sala azadiya Kurdistanê be û hemû gelê Kurdistanê bi aramî biratî li ser vê xakê bi hevre jiyan bikin ev ne tenê hêvîne ev biryarin û ev biryarê me bi xwînê hatine morkirin ne mumkin e êdî ev gel gava xwe bişûn di bavê je û em mizgîniya azadiyê didin yanî qendir ku xeter çi qoys nêzîkê ew qas hêviyên me ji bo azadiya Kurdistanê jî nêzîkin û tekoşîn wê dewam bike û em ê
د کوردستانك آزاد حروج شبهير كي هلبستي بله. وجباتي خوا بگرین. بله گلکی سپاس دکم تو میوان برنامه ما هلبستین پر خوش تجمرانی سر زمان تشتین پر خوش سر جیانه تا مردا پار بکرن گلکی سپاس دکم الستا سپاس بو وجی سرکفتن جبو کارو خواته و پروگرامی و تلفزیون و گلکی سپاس دکم بینری ما سپاسیاوت کن کوب خوشی حتی وکیلی المتا ما شکریه برنامه خوشی بدوسیا چاند بداوید کنج بود بیشن هون هر شاد به
شكرا.